Ćao svima, evo nas u novoj epizodi Assassin's Creed trojke. U prošloj epizodi smo radili sve i svašta. Obavezno je pogledajte, ako niste. I sad možemo da krenemo na misiju. Evo nas, znači. Idemo lagano. Samo sekund da vidim nešto. Da, to je to. Tako. Znači idemo lagano. Uzeo sam konja da bi brže mogli da stignemo. I evo nas. Ovuda. Evo ga. Znači to je ovo naše mjesto gdje se sastajemo sa našim ljudima. Stefan, what is wrong? Where is Sam Adams? Who cares? I've been robbed! Vont me le payer, ces scélérats de merde! Where are you going? To get back what's rightfully mine. Znači, on ide sad ubije neke. Ove, znači. Ali mi ćemo također da mu pomognemo. Evo ovako. Tako. Znači da ne bi išao sam. Ces coquins me prennent mon père au Canada et voilà qu'ils me ravissent ma propriété ici. Il suffit. Požuri čoče. Ajde dole. A, mogli bi ovaj tu malo da... Evo ovako. Mogli bi malo da ih ubijemo. I gdje je ovaj? Evo ga. Dođi, dođi. E tako. Stefan, please! Stop and listen to me! I've listened for long enough. They come into my home and take my things. I will get my revenge. The man responsible for this will pay. His friends will pay. Voilà trop longtemps que je subis ces affronts. Ils vont coûter de mon courroux. Evo, ovog ćemo da skinemo i ovog pored. Tako. Dobro. Evo ovako ćemo ovom mekom. E tako. Ha. Znači ovi veliki... Opa, dobro. Ovi veliki su opasni. Ali dobro. Ja nemam ni jedan metak na pušci. Dobro. There is a way to fight injustice, but this is not it. Kako ti hoćeš, prijatelju? Ali... Ne znam baš. Evo, civila bi mogli da ubijemo. Evo veze. Znači, stisnite F. Imate ovu metu kao.
I onda na civila ovako i samo ga ubijete. I will match your face to your jacket, crapule! Tako. Gde si? Evo si. Idemo lagano. I stigli smo. Destroyed? You stupid buckle. I suppose you want me to tell Johnson his tea just spontaneously combusted? Nonsense. Someone's responsible for this, and you will find out who. And if you can't, I'll gut you and find a smarter mongrel who can. What do we do? Create a window. Dobro, držimo T. Opa. Valjda je to. Bloody hell are you? Opasan momak. Why? You have no right to rob people blind. By decree of the British Parliament or not. British Parliament? I work for William Johnson. Johnson? End his suffering cleanly. Please. Da. Pa lepo ga je ubio, priznajem. The people seem to have an ear. Ali dobro. What are the things you lost? The people listen to me only because I spoke the truth loud enough. Which is worth 1,000 times the content of my footlocker. The English, they can keep my things. You did well tonight. I said I'd buy you an ale when you first helped me. In place of drink, I offer you my allegiance. For what it's worth. Your aid is welcome, and I am grateful. Now, I need to find Sam Adams. Dobro. Trebamo naći Sama Adamsa. Ne znam zašto, ali... I... Gde je on? Sad ćemo da ga vidimo na mapi. Čekaj da vidimo ovdje. Ovdje imamo ovaj zamak. Ne znam zašto. Ali idemo mi na misiju. Ili da pobijemo momke iz tog zamka. Ma idemo na misiju. Idemo lagano. Samo pravo. Oba. To. Znači ovo i nije toliko daleko, ali... Ja više volim da idem po zgradama. Tako da. Šta da se radi? A vi ako ne želite da me gledate, preskočite ovaj deo, šta da vam kažem. I samo, u stvari, evo, stižemo. Ali moramo da da skočimo, evo ga. Evo ga, tako. Baš tako. I evo ga ovaj. A ne. Au. Dobro, opet ćemo se gore. Skočiti. To je to. Tako. Idemo sad na misiju. Tako. What happens now? We wait for the signal.
What signal? This meeting can do nothing further to save the country. That one. Evening, gentlemen. Shall we be off? No. What's the matter? I have spent today drawn from one bit of madness to another with nothing to show for it. Before I go any further, I would like to know exactly what it is you intend. Of course. First, we make our way to Nathaniel Bradley's house to fetch the rest of our little group. Then it's on to Griffin's Wharf, where we board the ships and dump the tea. Simple as that. Simple seems a bit charitable. Cheer up, Connor. For tonight, we are all victors. The Sons of Liberty get to send a message to England, and you rob William Johnson of his financing. Your village will be saved. I've an idea. Why don't you lead the way? That should keep us out of any further trouble. Am I right? Dobro. Ovaj kaže da će večeras kao da umre William Johnson. Say the word, Connor. Sad ćemo da vidimo. Aha, dobro, znači ove trebamo dobro da prebijemo, da ubijemo u stvari sve njih, što i nije teško. Tako. Ti mi mogu u vodu držim. Tako. Sjajno. A ovdje ih već ima malo više. Što ne znači da ne mogu da ih ubijem. Ićemo od ozgoda. To je ono bolje. Idemo lagano. Tako. Dođi. Ha. Tako. I ti, prijatelju. I tako. Evo ih ovi naši. I šta radimo sada? Sad ćemo da vidimo. Aha, evo ih. We need to keep those bastards at bay while the tea is being dumped. Let me help. I'm yours to command. Da. Znači, treba ove da bacamo u vodu. Da li ja mogu da bacim? Sad ćemo da vidimo. Da. Tako. Znači sve ove. I plus da branimo brod od napada. Evo ovako. Aha, tu su i ovi plavi. Evo. Pa i nije toliko teško. U stvari, možda i nećemo mi da bacamo ovo. Mi ćemo da se bijemo. Pošto nam to ide najbolje.
Gde su? A tu si, prijatelj. Aha, ovi su opasni. Tako. Idemo. Evo ih. Evo ih ovi. Evo ih kontejneri. Dođi. Ne, glupane jedan. Tako. A što ovaj ne baca ovi? Ne izbacuje. Gde si? Tako. Gde su ovi, evo ih. Zašto su... Da, mora da je do toga, prije mi je izašlo da moram da updateujem driver za grafičku. Sigurno mi zato padaju ovi frame-ovi. Vidjeli ste možda, i juče su mi padali. Pogledat ću posle taj driver da vidim. A do tada nekad će da padnu, nekad neće. Ali nema veze. Šta da se radi? Ja se izvinjavam što je to tako, ali nadam se da ću to sada da sredim. Samo još ovu epizodu da završimo. Tako. Dobro, znači moram i da bacam i ove ja u vodu, sve ja moram da radim. Da vidimo. We've done it! Gunner? We saved the last one for you. Best we get out of here, huh? Da. Dobro. I završit ćemo ovu epizodu. I vidimo se sljedeći put. U stvari čujemo se, pošto me još uvek niste vidjeli. Ćao.